Tohoročni festival ruske kulturi Červena ruža počal na ljetnej bini u dvore osnovnej školi Petro Kuzmjak z ospidzešat peršim červenim pupčom. Vyvedzeni 3 novi kompoziciji. Peršo nahradzena špivanka Kura i Vajco dostala nahradu za tekst, a interpretovali ju Isak Novta, Silvija Papuga i Stanislava Novaković. Drugo nahradzena špivanka Mižo Traktorista, автороh Marini Roman i Vladimira Dudaša, a odšpivali ju Sara Hardi, Lana Šomodji i Tijana Bučko. Treću nahradu dostala kompozicija Dijeta, autorki Nataši Fejdi i autorki tekstu Irini Hardi Kovačević, ktoru vyšpivali Ivan Fejdi, Rebeka Sabadoš i Staša Malinović. Popri novih, vyvedzeni išće 7 najpopularnejših špivanki zo skorejših pupčoh, a nastupeli folklornih sekciji vecej grupoh najmladših tanječnikoh z naših kulturno-umetnickih društvoh, z Ruskoke Restura, Verbasu, Đurđova, Kocura, Bikić Dolu, a tiži hosci z Mikloševcoh. U ramikog festivala otvorena je vistava fotografijoh Majo Rihan, a o jej roboti i oščescu, kotre Maja zaznačela na tih fotografijoh, bešadoval Mikola Šanta. Po vistavi u Veljkej sali Doma kulturi otrimani 58. festival ruske kulturi Červena ruža. Košarku s červenima ružami dostala Valentina Salak z Đurđova za interpretaciju kompoziciji Šerco z Kamenja, автороh Miroslava Sivča i Slavka Romana Rondu. Nahradu za najljepšu autorsku kompoziciju Draha Daljeka dostala Kristina Afić, a nahradu žirija za celostni nastup dostal Miroslav Malacko s kompoziciju Na koncu konca, autora Miroslava Papa. Špivačok provadzal festivalski orkester, a počas programi na LED panelu naščivitelje mali na hodu provadzic jakše učašnjiki pririhtovali za včerajši večer.